Po 10 letih je Bled znova gostil svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. V Blejskem jezeru, ki je imelo temperaturo 6 stopinj, je zaplavalo kar 1053 plavalcev iz 36 držav, od tega skoraj enako število moških in žensk. Iz vode so po večini prihajali zadovoljni in srečni. Oh, very good. Fantastic. Nice place, nice water. Guten Tag. Ну, вообще все отлично, молодцы. Водичка, во. My head has said, oh no, I want. I have to say, you must. Hladna voda telo izčrpa, so povedale plavalke, a kljub temu so ostale nasmejane. Oh, it's beautiful. Beautiful, but I can hardly speak. You lose the speech. Yeah. Oh, really? Yeah. Try to talk and your mouth goes Prijavljenih je bilo 15 Slovencev, med njimi je bil najstarejši Ivan Tacar iz Škofje Loke, star 82 let. Zaplaval je tudi direktor turizma Bled Tomaž Rogelj. Ob Denisu Benčiču, ki se je prvenstva na Bledu udeležil že leta 2010, pa sta nastopila tudi nekdanja olimpijca. Veslač Jani Klemenčič in Luka Turk, ki je tekmoval v 7 disciplinah in tudi 7-krat zmagal. V sredo je na 200 metrov prosto postavil neuradni svetovni rekord s časom 1 minuta, 59 sekund in 49 stotink. Na koncu me je itak že zmanjkval, tako da kar so še noge premogle, rok itak čutil več nisem. Tako da poj na koncu, ko sem slišal rezultat, sem Nepremagljivi Luka Turk je postavil še svetovni rekord na 100 in 1000 metrov. Ledeno mrzla voda je velik izziv tako za telo kot tudi za pravi. A ko sta te dva v pravem stanju in na pravem mestu, jo mraz začne še bolj krepiti. In mraz ti tok da, sam se ljudje tega preprosto ne zavedamo, koliko je to močna zadeva. Ampak takoj, ko slišiš, kako lahko tlele plavaš, joj, mene zebe sam da gledam. A ne, to so samo strahovi, ko se konstantno oglašajo. Mi smo veliko močnejši. Da ima hladna voda pozitivne učinke na telo in dušo, poudarjajo tudi amaterski plavalci Danske. Because it gets you to be happy and you cannot be depressed, you cannot be angry, and it is like it makes you okay, yes, now I am alive again. Medtem ko sta Britanca, ki se doma večkrat preizkušata med valovi Rokavskega preliva, nekoliko bolj kritična. Well, they say it's very good for de-stressing. They say mental health. I think if it's short, 5 minutes max, I think it's fine. I think personally, anything where you come, if you get out and you don't know where you are and what you're doing and you can't get yourself dressed, I don't think that's good. Mnogi pogumni tekmovalci so tu plavali že večkrat. Predvsem med severnjaki je Bled zaradi svoje lepote in prijaznosti lokalcev zelo priljubljen kraj za zimsko plavanje. K nam se, kot pravijo, radi vračajo. Excellent. This is excellent and it is very well organized. We feel very, very comfortable. We have been in Bled before. Some of us was here the first World Championship, and we were here last winter in the World Cup. So it's so nice to be back. I like Bled, I like swim, I like winter. Da gre po večini za brezskrbne, duhovite in nasmejane plavalce iz tujine, ki na Bled prihajajo zaradi pozitivnega vzdušja in druženja, pa je povedal tudi župan. Velika večina jih ni prišla sem zaradi kakšnih priznanj ali medalj, ampak zato, da se imajo fleten, da vidijo nove kraje, se spoznajo med sabo. To je v bistvu ena velika družina, mladih, starejših, suhih, debelih, ampak vseh dobre volje, to je najbolj važno.